دم باش تماشاوان هجا خلک کنوج برنامه هف بينا اركيم جرامه ايرو سرويكه قالوا باش ترين يانجي گنجاو ترين شي واجب دستوري سوريا باشروجي چبه هر وها پرسا كرجي ناواوي دستوري ده و بچرنگی به جبو ویم جاری من واداریا برز دکتر محمد حسن شارزاد دواری یاساین دستوری ده من واداریا وکریا برز تو خیراتی سپاس برز بریا هرچی تو بهتر شارزای دواری قانون ده یاساین دستوری ده لسر فدرالی جی براستی گله که لسر دویدم ترکیز کریم بحثا بگشتی بحثا دستور سوریا نو بکن دستور تشتکی گله کی گرنگه تجبو ملت سوریه به هر واجب کردان جی نها لسر دستوري چل جمته هيا باشترين دستوري سوريا بنارينا توكو شارزاوي چن ايوار باش بري هرتشتي ايوار باش دستور وكو جانبتا قوتي يعني تشتكي زور جرينجا وكو قانونك دولات همي بيفادتش يعني دولات شون بريفات تبرن يعني جبروي قافتو دولاتك اوفادكي یکم تشت دستور تداته نفساندن او دستوراجی وکو رفلکسی یعنی خلکی سیاسیه هزن سیاسی دناوی دولتی دا ادی وارد چیکرن هر کس چاوا دخوازه اف دولتا برف بچه همی وکو اتفاق که درست دبه دبیجه ام به دولتی وی رنگی دخوازن لی دیف واقع چاوه روشا دولتی همی و چه خواسته که ملته و اول کسی نورانتی ملت دکن دبیجن اوا یک دو سه ام دولتی که دخوازن دولتی که مثلا سرکایتی به دولتی که برلمانی به دولتی که وکی ایرو مثلا باندکن بو سوری وکو کرد باندکن دولتی که فدرالی به یا جی دولتی که مثلا نوفندی به لباس هنيك ده صلات زيادة هبن بو هريما يعني يانجي هريما يانجي محافظات يعني وكو إيرو وكو تاخيون وكو روشا سورية ام دبين يعني بطيبات جشتي يعني قوناغ نمو فادقاري وكو دحازر يازدا يعني هسر عرده هيزن زور هنا يكجي طبعا كردن يكجي حتى إسلامي زور هنا يكجي رجيم بخويا داعش هيا كطيبة إسلامي موجودي هنا فأكيد أمنا قشت نوم باش نجز دولتنا يعني لوكو روشا سوريا طيبات دولتكي تيدا أول زورن براني أول هنا وزمان تيدا هنا ومثلا نتوجي تيدا هنا إجا جبر ويا كي دبيتش تكي بكي أف دولتا یک بمینه ما في همي ملتا همي کسا دوی دو بپارزه جبر وی سیستمی توری باش سیستمی فدرال بو سوریه وکو ایرو روشاتی بو دامازر نوی سیستمی فدرال دبی هر لایک سیاسی و هر ملتک ترسی خوجینکی دبی سر کار بکن دبی خوستکا همیا به حتی بسر کفتی به وکو رژیمی که باش بو یعنی روشو سوریه تایبت ایرو ایرو سوریه دراوش کی ده جغیری گر دخوازن سوریه وسا بمینه او جغرافیا بمینه او حدودنا بمینن و سینورنا بمینن دبی سیستمی که فدرال وارد آمازونده بو سوریه یا بردوام به ویرانگی و او سیستم چاوا به خلکی به قبول کردن یعنی افخاب خلک تقبل آوی بکن یعنی فدرالی چیش بکو او ناس به فدرالی چی فدرالی بخو پرسیارت زور گرینگا اجبار دو بشوی هنا یک فدرالی يعني يكبونا چونك عادت فدرالي چاوا چه دبي يعني نه نپرچه کردن اجبر فدرالي چه دبي دو سه مثلا يانجي 10 يانجي چند او هرم هنا يانجي دولت سر بخو هنا بتاننا ضعيفا دبن يك جبو يعني هزكي عبوري وسياسي ولشكري وهر تشتك درست ببي يعني يانجي بريك جدن او ندبين مثلا اغلبيك بن اف دولتنا خوزياتر دو باريزن وكو سويسرا ياك جوي او نوبو يعني ويسا دام نوبو غير او تشبو غير شبر شاري نابليون هبو فجبر وي تشبو بو دفاع خوبكن يعني وامريكا جيبو صهروها دسبيكي وي يعني يدي اگر فدراليه يكبونا مثلا مگوت عبوريه مگوت يكبونا سياسي يخبو چه بيجن يكبونا سياسيه ده بيجن چونكي دولت بخود دولت يانجي هرم اتفاق کی سياسي ديدن حتى دبيت يك نه اداري دولتنا نوندي او
دستهلات داده هرم یعنی و ریاد دیه ای فدرالیا پیچه دبه یعنی دولتك مثلا وکو ایرو سوریه یعنی وکو عراق مثلا سر بخابو لی شرط داد چه بو تشتکی تازه یا واقعی تازه هات یعنی حاز چه بو جبر اف تشتی در باز به اف روش ایرو جبر اف و اف دولتاجی یعنی تدا نتاو زورن تدا اول زورن تدا زمان زورن تدا یعنی ثقافت زورن کلتور وان زورن فجبر هف دولتاج هل نواشه بجاركي هر كسد ملتي في دولتي دتش ملت حمينا يعني اتفاق جديد ندبكوا ام بهفرب من اللي بس حريك تايبات مديك خواهبه دجي خدا هذا بو وكو فيدراليا يعني طبعا موافق کسی ناخه دهندری دولت دا سیاست داره دولت نواندی برای واده به همین به اتفاق کردن یعنی هر فدرالیک جدایش فدرالیک دن سیستمی کی وک پرانسیب گوره هنه یکن وکی ای مگوتی بس هر دولت کی به شوای کی تایبت بو خود روز دکی اتفاقش بر بگه بس بو اتفاق تو نکنی داخلی هر نوی دولت کی بوچه اوا وسا کردن امارات وسا بوچه بلژیک وسا بوچه سوئیسرا وسا تایبت ماندی هر اوکی اینجا چاوت توی رژیمی و فدرالیا بکارته یان چاو در باسی میجی ملت دبه بلکه افجی مثلا ملت دبه قبول بکی به فکرتی و کو رجالاتنا فين ایرو تایباتی هم وارن سر سوریا و سر عراق جی بری یعنی 2050 او سیستم فدرال هات بجکرن مرات دبه تشکی بزانه اگر ملت رجالاتنا فين نزانی فدرالیا چیه به عمومی نه کرد و نه عرب و نه کسی دنجی چونکی رژیمی کی تازه هاتی ناف هرمه یعنی نه تشکی نوعد بینه هاتی دان کردن یعنی کسی حتی بری وجه نزانی امارات یعنی دولتی کی فدراله عراق بحث کرد و نها روش سوریه وسایه جا خلق نمونه دینه دی بوا امارات جی وسایه امارات بونه یک تدی امارات یعنی هر اون بونه یک بو مکنتر بن بهستر ببن یعنی هر کسک تایب هر کس تایباتی خواه خلقی چو امارات بلا بیشن خلق سوریه چونه امارات جی کس زانن چوا هر ولایت تایبات مین ها تشتی تو قانیل دوبای بکی جار نه تو نکنی لا ابو صاحب بکی یعنی العجمان بکی دانی یعنی افتش هر حاکمی او اماراته وکو او چود زانه برای واده به لی بو فدرالیا بلاف به دبی تو سر کار بکی دبی تو خلقی بگی فدرالیا چیه جه نترسی نه هنکس نه چونکی تو دبیجه از حدود سینور دهره ماشیه دکم وکو پر خلقی عرب هنر نفسوری دبیجن اوا دی پرچه به سوریا بس وصانیه چاوت دوی ترسش سری راکی وش دلیوی جراکی دبی تو سر کار بکی اوا مثلا 5 سال 2011 دست بکر کرده ما حس کردن سیستمی کی فدرال بج دست بکی دا یعنی وسا گفتن بس تو بسی بیج از فدرال دخوازم تو سر کار نکی تو نکنی انجام بدی یعنی ملت هر دو ترسید به هم بو ملت کرد باش کاری چاوا هم تخوازن بهتر سروی میتونی یعنی کاری چاوا مثلا وک دانا ماجه بکره 5 سال براست بله تانی ناوی فدرالی باندکن بس کار چیه فدرال مخابن او کسی به باندکن جی یعنی مخابن از اول نشر مکه بس دبی مروف هندی جرب تشتی واقع اعتراف بکی یعنی نزانن یعنی کسی پیدا خوازن جی 100 نزانن گاو تو نزانن به فدرالیه چیه تو نکنی برای خواجی قناعت کردن بدی یعنی اول مشکله ده چاو قناعت کردن چاو کار بکی ده به تو پاسپورت خوبینی کس دوی واری داخل ماندی کرنا شهاده برنا گل ناف کرده داد نبن جدر و بینه نشرمه خلقن های بس وی کاری دکی یعنی خبیرت پاسپورت دستوری نه و سیستمی فدرال سمینارات چی کنفرانس درست کی لسر تلویزیون تایبت دبی بس مثلا از بس بو او که بو کرده پیشم مفروضه حزب ما بارتيد ما دور سروي مسألة من داوية دور سروي مفروضة د وكو مثلا ام بينجن العراق تشاوتش ولا باشور تشاوتش زور سميرين شي زور كونفرنس شي خلقت باسبور هانين خلق لسر تلفزيون يجي زور بحثي كرن لسر كار كرن حتى هنكي حتى نهاج هنك بينا قناعات نشرت همي عالم بقناعات بهمي خملتي بقناعات بس وقت بيجن نخبه سياسي ابد كاسد قشتي و بارتيد ايد باشدوري نفساندنه دستوري بن قناعات كي بو قالوانات شي بكي هذه چاوا چه دبي براغاند نجي دبي سر تلفزيون تزور برنامه واكي ايرو مثلا تو برنامه كي تايبات بو فدراليه چيكي خلق هدارت كي تدگه فدراليه چيه نما وي ترصاد بينه دو پرچبونه يانجي دبي فايده فدراليه چيه وكو بو ما كرد يعني فايده وي چيه مثلا بلا ام تي بگم بوش ام دبي فدراليه بوچ امنو من وك بري
يعني جيبوش امنو من مثلا رفبريو يعني مثلا خسر يعني بس تو وري ت سيستم كي بو خوديني دبي ملاتتا بريجش كيش تبي بوش فلان جير بدانين فلانك هبه خطك استراتيجي هبه اوا 5 سالن تو سر کار کی رو 5 سالن يعني تو خلقی تکی دبستان و جزء کی جامعات دی تخرج من بشهاده تکازن خانی بانو وکو پارتی وکو ملت يعني تخاطی داماندی کربا بلا بچن ورکشاپ چکن بلا دورات چکن چل در و چل هندری ولات بلا خلق فیر ببه اجبر انها از قلب یکی يعني ما بس هذا الشيء ورمدن ياسایی هبن وكو اوفيسك قانوني طيب دبي مركز نوفندن او ليكوليني هبن درست كان و توزكت دعم واجب برز امي بحثا امريكا وروسيا بكن امريكا وروسيا چند لسر دستور سوريا دمك حتى بيقومان بلكي تباخي دانين ما ويشش مهان كانش دستور كيش سوريا ردين نسر فيك تشد بيشن يعني امريكا وروسيا دستور جرك بيقومان جالجي لسر وكو رفراندوم كيان تشتكي سر فيك تشد بيش ايرو روش سوريا گشتی قوناک از دبینم نداویه بس برد داوی بونه فاد چه اجبروی امریکا و روسیا يعني الهف كرن وزانن يعني دما يعني تو بس اخفتنه نما دما جيمن يعني لیستیک سیاسی نما دبی اف مثلا برداوی بونه بچه بریاروان بلکی هر الهف کربن لمال سر راگهاندن بیست مثلا کری وزیر دربای امریکا گفت حتی طباخه د پنج حیوانات چه نابه دستور كيما كيما زور كيما وكو ايرو روشي ايرو يعني زور كيما يعني دبي خلكن دبي همي وكو مديتي مثلا حتى نها ريجيم واوبوزيسيون وكرد الهفدنا كرن دبي ابنو دسبيك الهفد بكن انجا باش نصار ميزه صار طاوله حتى بدورم بنفسين مشكله انا بس قبول بكن فيدراليه ينجي دستوره مشكله حركاس دي تشاوا برس يعني برس جريك تشاوا حركاس دي موافد خو بنفسيني وبجبكي اوجي وقتك زور دبي جارنا هي منفساندن دستور دا يعني هاوكو كي بنفسيني تو مودا كتاني بنفسيني ب 4 5 روز چه به هیوی که دچی شکل هاف نکن دبی آلت سیاسی هاف بکن دبی هر کس نونره خودشینه بو نفساندن دستوره شکل هاف نکن اوجی تشکی نورماله يعني طبيعيه قال هاف نکن حد به قانون اتفاق سیاسی تشتکه گاوتو اتفاق سیاسی دکی قانون او پرسکرک لورد جی درد چه اجا افج اجبر وده بيجم دبي همي جنيف وكو باسبور دبيجم بلكي سالك نمبر خو بده فاكيد غير جنيف تا خلاص نبه اكيد دستور ممكن هناك حاضر بون جرات شي ببه لي وكو ببه دستور ودوك هافي نوف ملات وملات جي وكو ريفرندوم موافق سر دستوري بده اري كي يونوكي يردك او بنج هاي قالك جرا كما لي وكو او بسر راغهاندن يقول بكو خلق يعني وكو من خو حاضر بك وآماده بك انه روشا سوريا لبر خلاص بونه شي افروشي ايرو طيبات يعني دبي خلاص دبي دولة جنيف تشي يعني برز من نابرك بسين جارك دل تفكرن تماشاوان نيجان نابرك كرد جارك دل وفكر دوباره سلاف تماشاوان هجاوت گرن علی میوان خبرز دکتور محمد حسن شارزاد دواری یاسین قانونی دبرز تدویج امریکا و روسیا تشتک آماده کرنه تشتکی حاضر کردی بدن دست اپوزیسیون و حکومت سوریه یعنی حکومت اسد نه از باور نکم تشتکی حاضر بس فرمو توقیع کن یا جی امضا بکن نه بلکی وقت فرانسی بد گوره حاضر کربن بلکی کانون وقت روسیا یعنی هم همی جزدان کانه توزی که دقته لسر رژیم بکه خو نرمتر بکه گل اپوزیسیونه و امریکا و دولت دن اول گل امریکا کانون دقته جی سر اپوزیسیونه بکن دیاره هوا 5 سال هر دیاره و
يعني مخابن جي وكو ليس كوسايا هناك جي كانن سر حتى سر كردا جي ضغط بكن جبر سر او كاسد بنوفيت كردا يعني تبيجي كار روسيا وامريكا ما في كرداش بيشلوه بكن هنقرت الشيء بخدي اولا اي مساله روسيا وامريكا جشتي قناع كي طيبات بو كردا نمو كرد تنجبير كرن مدي وحتى نها مثلا وكو باشك كردان الجنيف بو لبس روسيا جي راغهاند قلت دبي كرد جي حاضر نقارن شكله نقارن بي كردات تشكي بكن نقارن كرداش بيرا بكن وكو سايكس بيكو شو هاتنجبير كرن او روشان نمو ايرو دو حتى كانجي افاجي مسؤولياتا خلقت نونالتي قالي كردكي حتى كشان قناقي زیرکی حتی کی جانبان که پیشکتی حتی تکانه بی مفید ملتی خو به کاربینی و به جبکی باش امی ور سرواری فدرالیزمی و اپوزیسیون سوریه یانجی بشار الاسد بیچوال دیجی به درکت امی ور سر مسئله کردی جی اپوزیسیون سوریه تدی بیچوال دیجی فدرالیزم درکت جبر چی هایی یعنی اپوزیسیون جبر دو تشت هنا یک جی او اساسيه كسن هنا دو اوبوزيسيون دو هر بطبيعته خو بس تو بيجي كرد سري وندش قبول ناكن حتى نو همي قبول دكرن چونكي كردا اف غوفا ب شويكي واقعينا اوفت بو وكو فيدراليه مثلا هر خوستك بو ودي انجم انا كسي جي د غوفي امساك رجال ائتلافه قلت او لمركزيه يعني او اداريه بس ام خو وكو تحفظ كده نفسينا صار انه ام فيدراليه دخوزن اللي بس تقافي عملينا هاتبن اوفتن ايرو تفدمه يعني بنوبه تفدمه قافك عملي هات اوفتن جبروي هرشي وان زياتر بو جا يك شوي بخو كسن دو اوبوزيسيون هنا جگلي كرت حزنا كن نبدا استوانا وكو هر كدملتنا هنا بس بيجي كرد موك مقوتي سري واندشي فابنو قبول ناكن هر كرد بسر كبن هر نوفي كردو هبه دوره تو براي ما تلقل ما بي بس نو ماشي تشني بخوزي دبي سوريا يك بمني دبي سوريا تلبنسيه ما بي قبول ناكن يعني تشتي دوجي مخابن اوجي غلطيا وشوشتيا كسد نورتي قال كردك يعني ابو بينسون قال واندو دون نستينن ونحطنا هاتنا جيش عقليا وان شويه وحطنا او كسن يعني كسن نملتك كسن وقناعات نكرم بالسيستم فيدرال دي شو ملتي سوريا قناعات بك اوجي ادبيجن مشكلك يعني وفد كردي دا يانجي دي كسن ملتي كسي كردي صاد بيجي يعني فكشاندن مثلا چاره سری کشواری يعني نعم فكشاندن نه چاره سری من رنا من وكيرو تفكش تو هر بس تشتن بلان جربين دار وك ما قلت كرد ما تنجبر كرن بس تو فكشي تو هر بو انا وقت بيجن الساحات دمينه يعني كاس نمكن تجيب كده بي فاكشن كرد ببن ياك واستراتيجيك تازه ورداندن بهفرا والشوني خواب ببینن چونکی تو در که بلکه جاگدن نما تو کنه بی تکبی اجبروی وکشاندن نه چاره سریه يعني دبي ام هندري خوچه کن بدیگشکی پشتی ام بفکرنی ام وکشن یا ام ونکشن ام خودی هلوستك خورت بن بخورتاي مرتاك دبي ام لاين سياسي همي يكبن دبي ملت همي يكبل القلمه به ام زانو من خوستك ما چيه ام زانو من امكاني ما چيه ام چكانم بكن بري هر تشتي بزاني فاجبر پشتی و دکانی خواهز بکی دناف يعني وكو نوناري قالي كرد دل جنيف يون جيكيدن لكدربي بس البحث مسألة سوريا بكن يعني مسألة كرد بكن تو بهزك يعني خورد وتو قال تشكي طيبات جي هيا دبي بسبورة تلقى الخوبي دبي توان نجبير ناكي هونا كار بكن يعني كانن يعني افاده كلتا بكن كانوا بن مثلا دانشن كوچ استراتيجيه چاوا چيده به امي چاوا برسوي او بدن في جواب بدن وقت تقول مثلا اوبوزيسيون تشنود بيجن بري فتره كي بري وقت كي هر كاس دو اوبوزيسيون دنا ما هنا كلي كرد نكري بصراحه از بيجن بلكي دو كاستاني هبن بلكي اوجي كاسد نونارتي قال كرد كن بلكي وانا هنا تقال كرد نكري باخفتن هر رژیم اساسی رو هر رژیم جی يعني هر فتره یک در دکه بری و یکی درکت يعني قلت زعبي بابا بظلم نافوي يعني قلت كرد سدي يكن بشتي قلت والله ما واسطه من نا كرد همي وندر بس در شو ام زانن يعني خوستاكوفيتشيا كسي نبو جواب كي بده في كسي هم هناك قلت افا عنصريه افا شوفينيا وام رد كن ام قبول ناكن
باشه اول گشت درسته بس او تنانی وکی دبیجن نادمه دبی تو بجوی او باجار تلی دانشی وکو سوئیسرا باجار کی فدراله 26 کانتون تی دانه یک جوی کانتونا گرامبوندونه یک جه زمانه رومانشی دو آخفن او بخو هجماری وان جملت سوئیسرا 0.6 يعني الناس اللي يكجي وكانتون كون هيا وفيدرال وسويسرا بخو 26 كانتون هنا اسد بالي في قلت سارو كوموري سوري قلت او سوريا باجار كي بتشوكا تحمل لك سيستم فيدرالي الباشا سوريا 185,000 كيلومتر مربع سويسرا 40,000 كيلومتر مربع سويسرا 26 كانتون تدانا تو وفد خودشيني اي ريجيم دشيني جنيف مفاوضات بك النوف دولات كي فيدرالي امارات جاوب جو صوب جوكا يعني دبي ان في جوابنا بدن امنا بيجن والله اسد خرابه بكره ينجي فلان خرابه بكره ينجي فلان عنصريه او تشتو قردروس بيجي بس دبي تو جوابك قانوني وعلمي بدي بوت ملاتي خوجي راضي كرم بدي وقناعات كرم بدي وحتى ملاتي عربجي يعني فافد دبي شوي بقانون فدرالیسم کوج علی پیدی ام به هاتی یانجی تفدمی و هاتی راگهاندن سرچ بنگه سرچ اساسی هاتی راگهاندن دوار قانونی ده راستی یعنی بخود قانونی اوه پرس گرینگه جبر ایرو تونکانی يعني وقتی بن تحلیلی که توصیفی که قانونی سادست بدی روشه سر عرض چه بیا چونکی سوریا بخو روشک خو تایبت هست و سوریا بخو باجار کی نه مستقره نه باجار کی وکو هر باجار دنه ایرو یعنی فقط حساب کی دبی توری هر تشکی تقییم کی قانونی بدی دولت داعش هست وكنا من بيركر بحث كم اوبوزيسيون يقولي والله ابنا فدرالياتنا وابد تقسيم كن مو خلق داعش دولت راغوندي نا فدراليه دجي وانا ناكن جو هر دراوشكي يعني نا اعتيادي نا عادي راوشكي طيبات دوكو يسوري 5 سال دولت نمايه ولا مره حقيقته بيجي دولت نمايه فايرو هر ملتك گاوه داوه شرعیاتا و گاوه اگر تفدم آوتی یعنی اگر انا کسی جی بری پش 5 سال داشت دست بکر یعنی بس آخافتن یعنی بس ایرو چونکی ملت خواسته ملت کرده اول شرعیات جوی بری خواسته ملت کرده و آن وانجی بکار هینانه کس اندن تفخو بونه هفبش یعنی گل وانا بفرا گوهندنه و دبی امپرانه بس دیاره علاقه خواسته كاسن د هرمي كو دجين وبراني وانا طبعا كردن يعني جوي شرعيات خبري بس ايرو واكو قانون تنكاني بيجي اوا قانونيه يا نا قانونيه جبر روش بخو نا قانونيه روش بخو يعني نا مستقره حتى التوصيف كي باش توصا از بيجم دستور تاني فساندن افتشتوصا دستور دو تنفساندن ليش هيا مثلا واكو باشور كردستان اوا امكان واكو قانوني ام بيجني مثلا بو فدراليه اگر تطبيق بو يعني گاون باش هاتن اوتن چكي ايرو بس راگاهندن تن نه بس دبي تسر بشغلي دبي تو مؤسسات درستكي دبي خلق تبي چیه دبی یعنی تسر کار بگی اگر درست بو مؤسسات فدرالی وقتن خواستن درست بون لهرمه دبی جا ولو کسی اعتراف بنکر ایش در و یا چه هند رژیمه دبی فدرالیا امر واقع بس ما اعتراف نبت ما اعتراف نگره که امریکا بجه از و رد کم یا رد ناکم یا روسیا بجه بس اگر دولت دن دانستاندن گلت بکن اواجی از توزیع که عربی بجن اعتراف ضمنی يعني اعتراف بالواقع يعني قالت دون دستين معناه او نجي فيرا وش سر عرض قبول دكن باش دواري لشكري دي دانستندن هي اللي وقت يقول يعني كرد خوب خوش اعتراف ضمني بخونكن يعني نافك كردي شمال سوريا ناوي فدراليه هر نافك كردي تتنا دي وضعيه تشيكي دي معناه تشي ازوي او بو برسك سياسي از مثلا افيك تكرن يعني جاليه بيدي فيانجي كسك بو افيك بيكا كاندي از باور دكم يعني او ساده من سياسي هبن جبو كسد چونكي او نابجن يعني وانا اشكره قلتي فدراليه نكرديه يعني نه بس تایبات بو تایبات نه بس بو گله کرده اما بو همین ملت و هرمه دادجین جبر و امن کانون ناولی بکن کرد یعنی مگر مثلا با کور سوریه شمال سوریه لی از وقت هم دبینم ممکنه تدی دست بکی پیاده و تفدمه یعنی مشکل ابجی وقتی استقرار تنه به هر فتره که تشتن تازه درجن بری و گوتن مثلا اداره ذاتیه حتی نهاجی او ناوی اداره ذاتیه ه ناوی اداره ذاتیه ه حتی نهاجی ه بشتی دو سال فدرالی اداره ذاتیه والهماجی ما قال وانا قال برپرسر وانا جار نام دانشین ما قصه اگر گفتم فدرالیه قبول نکنش بر چونکی فدرالیه دبی هرم چه ببن و هرم چه ببن معناته دبی حدود چه ببن
سینور چه بن امجی دژی سینور نه اروپا 400 سال شهر کری بو سینور راب نه ایرو ور امانت سینور رو دیدن ایرو تیگیشتن پشتی 2 سالا روش هات گوهرتن سوریه خلق ملت سوریه يعني وقت جداهی نوبانی ملت زیادتر چه بو تعصب چه بو و گفتم بلکی افدرالیا باشه از دبین بلکی از بهیوی که مجی کو ایرو اورا گهاندنه به وینو ناو نزور گرینگه و کو رو ایرو کنگی د دستور دوار نفسانده و چاقا گرینگ دبی اوقاتی گرینگ دبی بلکی بو شر دجمنا بو خوزیده نکن شر کسد نکن بده بیشن افنا بس کردن افنا دخوازن پرچه ببی بلکی اوجی سیاستک بیش بروه لباس یه مهم هر تایباتمندی گله کرد هبه بچنا في بينوكا او زور جرينيا بنيرنا من هر رژیم اسدی تکلیه پیری گله کی رژیم اسد خورتن دی رژیم قبول وی که قبول ناکه يعني حتى كان جي خورتن ام دبيسن يعني تكليه هنا وهناك جورنال بين تنسيقه وتشتا تشتي لسر اسد جورنال بين نه رژیم جي قبول دك نه رژیم جي قبول دك نه اپوزيشن جي قبول دك بس اواجي يعني انظام حتى كان جي ها يورتنا يعني حتى تشنجي جرها بسدسد ابورناكم اسد في تشتي رفض كي يجي پیاده کنه به فدرالی راگاهینی به اسد بشوره اجبارو اجی از نپیرام اسد کر تنسیقه بلکی چاف گرتی یعنی رژیم خسر تشته پیاده دکی یعنی تفدم دکی چافت خود گره بس نه معنای تنسیق اسد ها اگر تنسیق به چنا به فدرالی راگاهینی الا گل شامه و اگر هبه دبی اسد رد نکرم لباس دبی کرد جوی تشتی تشکی باش ورگرن یعنی هر اپوزیسیون و هر رژیم رفض کن معنی چما ما نمو إلا أن فجرن باش بشكل سربي مجرب سكن أجر فدرالي الجيكي هاد راجعندن ورجيم أسد حطانا هالقام شلو الحسكي بلكي فجري عفرين يجي تشاوا بيقدر يعني خلق باش يعني دواري قانوني نبي شاشتي كهي مثلا فدرالي نعم بري بيقول أصلا كم يرو بيجمع أول شاشتي يلا بس هر بده بمروفته بقى في سيستم فدرال المشكلة أنا موجود يعني أذكرم في قلتني أمي بيجن فدرالي جنديتي أم ذكرم بيجن يعني نبوارك قانوني هاتي داني نا جنديتي يعني موجود دبيتا فدرالية أمر واقع بيش دبيتا فدرالية شرعي دستور نفساندن السيستم فدرال ده دبي نوفاندد ومؤسسات الدولتين نوفاندي لقومش الجابن لعفرني جابن لكوباني جابن أجر قبول كرجي نا معناه يرو رجيم لقومش لهايا وتشتويها معناته فدرالية تشينابي يعني او ني او تنا يعني او نبها فوقر ضايع شي بس تقول سيستم فدرالي مؤسسات الحكومه المركزيه هنا ومؤسسات الهرمي هنا حكومه مركزيه ده حاضر بالنوف هرمي جي ده بيجن او مثلا مؤسسه كيانجي دسهلاتك حكومه مركزيه تشكي بو كرد خلقي جيفر سامع داوي كرد كرتيجي كرد شبكنها باش يعني هر دو عالی انا کسی هر دو عالی از تشکی بجم دبی کرد ام نبجن بیاک من چنکی باور دکم نبن یک یعنی دبی وقتی ایرودا لدبی پروژه خوب یک مشروع خوب یکن خواستک خوب یکن دبی گل کسد برجنه توی برجنه توی هر دک فدرالی دخوازن باشه فدرالی گلکی باشه خواستک کاملته و گرن لپسپورا و گرن لکست تیگشتی گرم بکرده خو اینانی و قبول نکن کست در وابین نمشکله بلا اونا کار بکن از وقت کس کی سر بخو یعنی مبرجی جار نکوتی سر راکاندن جی از بین سالن افروشا های از دوی وارد خاماندی دکم کسی پیوندی گل منکریش بروه بری 5-6 روزا ما بانگاه چکر لسر فیسبوک لسر راگاهاندن جی چه بو ما جنادان جی بحثی کرده با هر کسی که کرد سر بخوا یا جی نسر بخوا پارتی ولی بس هستن نتوی گلکی خوردون و امکانیاوی قانونی هبه کانو به ام بیاک بن و ام تشکی بکن بو ملت خوا و بلا پارتی سیاسی اونا بتشتی برای گلکی سپاس برای دکتر محمد حسن شارزاد دواری یاسین قانونی ده کویروت مر بشتار و گلکی سپاس سپاس بله تماشاوان هجا سپاس بوجی که حتی نهاول ما تماشا کرد هر شاد و بختوار